us to the eternal road. Hakani kesri, ngekwa ban keren, yakni ke benta, kaba swabangan poi tay benta dengan shim shwa ini ilain iba kindiat kata kade naga kitab Isaya, kelenong kaba sanpun real, kedekot kaba lai, kaba keren syapang ki brio, ki balong ki yunok, mat kumno la keren syapang jongki hakani ke kitab Isaya. Kelenong kaba sanpun real, kedekot kaba lai, kaba ong kumne, lemne u yunok unum ong shu hakmi ngalong uding baterkong. Kani di kaktin ke jong terai hani ke keren syapang ni uni brio, ne syapang ki brio ki balong ki yunok, bakinum ong shu ia lade bakilong ki ding ki ba terkong. Ki ei kini ki yunok. Ujisu batai bat upya ya kita haki leit liki benta. Uang ya kini ka benta. Saki leit liki benta bat ujisu ukran syapang kini ki yunok. Bat pincem ya kata naga gospel ke jong Matius. Kelenong ka bakat kendai. Haka dekat ka bakat ar. Upya ya kini ki yunok haki leit liki benta. Bat uang kumni. Nabadon ki yunok ya ki balaka kumta naga kepo kakmi. Don ki yunok ya kibala pelong yunok daki brio. Don ki yunok ru kibala pelong yunok yala de naga benta ke himau beneng. Uta ubala ban pediang to un pediang. Ujisu upya syapang gini eba ke kitab Isaya ke ong magi yunok kilong kum kita ki ding terkong. Hei bo ujisu upya ye gini ki yunok haki laiteli ki benta ke benengkong gede nado kebala ka naga kepok jong ke keme. Keba ar kibala pelong yunok daki brio yaki bat ke benta ke balai kadai baki ki jet dalade balong yunok ken ke jingbatai ngala abanong fit na unong tau jongi unong penem jongi Jesus Christ ken syapang ki yunok namar kini kidai ki yunok barabor kidai ki shinrang pin hapan suto i kata kidai ki shinrang har ki don pat hakapor bakala ka kadon ke jingtot hakata ka met ke jongki. Kadon ke jing duna hak kata met jongki wat hak kitab Leviticus ka keren ya kata. Ki ong kadon ke jing duna hak kata ka met ke jongki bat kum kita kim la ban rung hak temple bat yaki la khot ki yunok nangta ka benta ka baar ka ong bala pelong yunok daki brio. Bat ka benta ka balai ki brio ki jet hi balong yunok kumbo upol ujet yalade. Ba unlong yunok nok ban pen kerpang yalade. Shaublay. Kini ki yunok berbor haba pipet hagaktin ke jong blay. Hoi, kini ki bana kepor jong ke keme hakane kepor bebon sin haba kidon ye ke jing duna lala ban ai bor biang yaki lamba ki jing sumar ki bebon handring an kren hakane kepor sepang kini ki artli ki yunok bar ke wei kata na kita ke dei ke ba bala pelong yunok yaki hakatasmen berim pinlap ha sepang kini ke kentin yunok pinlap ha kitab Esther ha kitab Daniel pinlap kini dan ki brio ki balong ki yunok neki yunok kini kidai kiba syakri hapo jongkes ne usiem ushanya bah kini ki brewem yakiba lala ban shanya bah bat bonsen ngala ban pendon kam yakane ke kentien yakini ki yunok bonsen la dapno yaki por bakha kilong shenrang ni hanre la dapno yaki bat kini kilalong kerpang bat wat usiem ula shanya yaki namar balai kabamot kimla shu hakajingim jongki ya kabakin seiso namar ba kimla shu ban seiso ki dei namar kata kila klalong kum ki ding terkong ban ngangit dong tin dap nak benta ka tin khasi jongi kam na di ka ba namar gi bonsen ni pendon kam hakimrat ya kata bat kalong tikru ya ki brio la pendon kam ya kata bat hadin jong kata usim ushania ba unbu yakum kita kibrio ya kaban syakri kamtam ya kata ka lok ke jongki kan dei nama kata pinlap ya kata haga kitab Esther ba kumjur ba kitab Daniel hoi kadon ga bentak what you Joseph I know you blay haba udan hanga yeng jong putipar nganget kedeka buram ke jong blay ba khlem sham ladap no you Joseph hari ke jing sisa hab bandap shwa ba on IT damar blay kanum don ke bamun ke jinglong auria shu
Bat ka bamot si sen Lada wat kata ka jingkwa berai kanum dan syu hau tau brio. Dei nama kata la ba ban shanya ya kita ki brio. Hanre ya kum kita ki brio kat kum ka testament nga berempat kat kum ka jing hikai ha ka Leviticus kini ki brio kila ban syakri yo blai hanre kim la ban leit syakata ka temple ke jong blai. Kim long yaki ban rung syaka temple ke jong blai. Beli ngawan ra yang kini kejingkran hak kini keski ngakwa ban hingkran ya keke ke crowd syapang ke revival ke bajia hak lenong ke pra jong ke kam apostol lada pi pulih hak kam apostol ke lenong ke pra kadon ke revival ke ki gen ke jingstang jong lenong ke pra am pin haba pi pulih pinyo i kalong compare kindiat namar belai habala sedang pin sepuluh ke Bible ke ong kadon ke jing syale ben ya ke balang ken bat ki shinrang bat ki kentai ki ya pet hakata ke por ken he bat ki nyo ya ke benri ada pi pulih ha ke dekat ke balai ha ke lenong ke bapra Handai pindah pulih pat haka nongga baperahi haka dekat ke besar pindah yoi kadon ke revival ke bakki bat kata ke deh haka Shillong Samaria lengba balalit yalap do Philip way nak kita man basan yaki bala syajit ken haka por bala jit nak kita ki nyongut bala jit ken yo Philip pindah lap ya kata nak kam apostol nong ben rio hey bakini la jit yo ni Philip ba unpek ba ya ban kumno ban sam ya kita ki jingbam hapdeng kita ki breu ki riu kentai handai Philip umla ban syongsa ya ita ibenta kadon ke jing pen ki haga man siem umla ban le nongkong handai namar ke wan ke jing pen ki win haga met ke jong ukris ya ka ban syale ben hadin jong kata kaktin ke jong blai ka ong bu Philip uyo ban le bat haba upoi hapa Samaria upoi hey ong e ban hey ha Samaria kani de ke way na ka jakal ada pipet napa ka map hapa ka Bible ke jong pi ada pipet aki de Bible hadin pinlap japang ke Samaria hang tu bat kani ke Samaria am kade ke pang pedeng nganong epi pinlap ya kata ba hang ni hapa Samaria ka Bible ke batai la pipet hang tu baong ka ri Palestine ha ka por ukris pinlap ka tu ke Samaria hang tu bat kani ke Samaria kalong hap pedeng But kini di ke Samaria am babun sin ki ong ki shong ki briu kle ne ki briu balong siteng ka bamuan ki dei ki jiuru ki dei ki Greek lane bat ki wei pat ki jat ka bamun kadon ka jing shong kha kle hang tu tedei nama kata ki briu hang tu ki long siteng siliang ki ba sa hang ne hapo Samaria pat ha kini ke Samaria kanong pi kalayo sngau si sha shwa jong kani ya ke gospel bat kata ke dei da uji suhi nama ke Bible ke batai haglenong ke besau ha gospel Yohanes kladon ke tu kanong Samaria bat namar jong ke nong Samaria uji su uyo ban rung ha ke Shillong uyo ban sa sendan ban ai ya ke gospel ha kata ke Shillong hanre hadin pat kani ke Shillong ke sedang ban pejak biang babun sin ngi Shillong kumta ha ke por bangiyo ban diang nongkong am ngi ramba ha kat kum ke por ke leit am ngi terkhong no But kaniru ke Shillong kasang banter kong. But haka di ke Shillong lapoi da Philip. But ke Bible ke ong uni Philip usdang ban yalap haka di ke Shillong Samaria. Sapang jong Jesus Christ. But ki pai ba nganong ipi kila shashkor. Da ka wei ke jingmut ya kita ki aka bala krendo Philip. But ba kila yosngo but kita yo iru ya ki dakala balale. Ya ki dakala. Namar ki mensim bam khoi. Haba kila ya perta da ka tin ba jam kila ya mi no. Fi kani di ke jingjia talang ba kakti ke jong Philip lang ba ulet ban yalap hang ne ki men sem paman ki kenria ki jing pen kia ki jia ki dakala ki jia berkata ke bala jia hapo Samaria ke poiru haki skor jeng ki apostol berkini ki apostol ki pa ya arngot ki apostol kata ke de ya Petrus bad Yohanes bakin lek syakani ke Shillong Samaria Pita kata ke jingki ke jong mensem ke ki hadu kata-kata am wat unong le bertong ke Bible ke batai ha kata ke jaka u bekerteng u Simon uniru uwan syaka jingkala ke bamut wat uniru u pediang ya uji suken hanu ke jing pediang jong upat kamdai tu pediang ke download baro u kwa tangi ke bor hadu ba u kwa ban tiet ru ya ke bor jong blai da ke pisah Hari ango Petrus bad Yohanes wang ka pisah jong me kan jot bat me ta kasbai jong me kan jot bat me hi namar omla ban thet ye ke jong blai da kasbai
Hadin jong kan ne. Baki la leit ki Petrus ba Yohanes ba ki bukti men sem ko Yohan hiar. Kadon ke jingki ke ba kraw hang ta. But hadin katu kat ne por ke Bible ke ong dekat ke ba arpusan. Ti kita namar kata anda kila ya pla bat yalap ya ke ketien utrai kila ya leit pai sa Jerusalem bat kila ya lap ya ke gospel haki babon ki Shillong jongki Samaria. Haki babol buat haki kendong ruk ya leit ya ke ban yalap. Hadin jong ni ke Bible ke ong ba jing syakila ada ben wan pai lang Petrus Yohanes baru Philip. Henry ke Bible ke ong Henry u angel utrai ulak kran au Philip. Klam kran yo Petrus, klam kran yo Yohanes. Lak kran ya no? Ya u Philip. Nga kwa ban ong ye pi. Utrai u ba u blay jong a ba jong pi. Dei utrai tong jong ki pastor. Henry u dei utrai jong ni iwei pe iwei gan. Amen. Ula ban kran yang a ba dia pi. Amen. Dei ban ong kran tong ye tie yang a to num kran. Pe hang ni ke cakap, o Petrus sudan, u Yohanes sudan, u angel utrai kran ya no? Ya no? Ya u Philip. But Philip tahu yang apa dia pi dah. Philip tahu yang apa dia pi. Namar belai. Uniu Philip umlong kumalong Petrus. Dia nama kata perkat. Ulai benialap kamba kajia. Handrek masih mekut umban nihar. Banwan nihar masih mekut leit deki apostol. Handrek masih jauh try ukran pat ya biang sisen lambau angel. Banong. Yo Philip. Udah ong. Tu yang jaj. Kelet ru syapang syati. Syakal linti kabalik hiar na Jerusalem syak Gaza. Kabalong ke Riklau. Philip Nongthymmai ya ke kam ki apostol Lukas udah wanra ya ke detail syai ke ba ublay upa yo Philip. Dai nama kata bot sen ngem la man sutu ba ublay ukred ya gi nomor ublay umpa yang ngi syakari ke ba biang lot upa yang ngi syaklau ta. Sono? Sataka bam biang hi datang ngi kwa ban sngap no ublay hale sutu ke ba ublay unpa. But hakani ke jing pa ke Bible ke ong ba kumta ula yang bat ula leit te hakmi ubriu na Ethiopia uyunok uba crowbor hapo kandasi kasim kanong Ethiopia ubala long halor ka jingkan show jong kabaro ubala wan mani sa Jerusalem ubala wan niyo mani sa Jerusalem uni ubriu uyunok na Ethiopia kada batayro ya ka kerdan ka baubat kabau ong ubakraw hapo ke kandasi kadi kata ke jingkraw kadi kata ke bau ngala ban ong ke ke kerdan kadi ha kata ke hima bala batai syapang kata ke hima jong ngani ke Ethiopia ba udon hapo jong siem ba kani ke hima uni ubreu ubat ya ke jingkan show Henry uwan sa Jerusalem ya kaban mani ngathorai kini ki yunok kilong bun kam hado kata-kata kimdan ai ya kaban emshu na kaban tala dia namar kimdan yeng kim dan kon kim poi shong kha kim dan ai ban im shu nam tai la dia ka chingem jong ki kala Shillong bait ka ba ai ti no syakata ka jingkit clear ya ka bala ban shet halor jong pi but halor jong ne u yunak la ai ka jingkit clear bu dei u nong bat ya kata ka jingkan show jong ni ka sim Ethiopia ken but u pelat ya ka por ya ka ba unwan sa Jerusalem ya ka ban mani ulalet sa Jerusalem ya kaban mani but ki ong rukat kum ki historian ki ong yang kani gabenda namar malai namar kata kas iem ke balawan na mo bani kendo yo Salomon namar jong kata kas iem balawan kendo yo Salomon namar jong kata baki kita wat kini ki doyong ki stang man suto chapang tau blay jong ki Israel Isaya san pun riu dekat ke balai ter belai ka kren chapang hang ni ke ba ong lem ni uyunong unong ong shufi hang ni teu dei tangu trai uba ai jingkermen nyeki udei tangu trai namar hak jingem jong ki kim dan ni eshu ki ong ya la dia tang yang ni kentin bangi long kum tau ding terkong namar kum ni ong utrai dekat basau nyeki yunok kiba sumar yaki sabaton jonga bat kiba jet yaki aka ba perso bha yanga ba bats kamru ya ke jutang jonga ngan ai haki haka ying jonga bat hapo ki kenro jonga ya ke jingpen ken mau bat ka kerteng ka ba kamba banya kata jongki kon senrang bat ki kon ken thai ngan ai haki ka kerteng bam jukut ka ban om ot do no
Pi namar kini ki yunok em bunsin ki perkat baik bagi kerteng jong ki em kalong lenoi. Kim yo ya kanono ka jingkerman ki trai. Om badyo ika bainong ki trai ba kin trai kum ki maraw hado dakut. Hado da yap. Kam dan ye ka jingem jong ki man say so. But kam ta me uni ude yunok nganong ye pi na po Ethiopia he ba uni lang hangit. Kan ikas im Sheba hakapor bawan kendo is Solomon em habakalit pai biang em kastang ya ke ban batai dei namar kata kadon kan iga kontroversi hado menta ki ong baka sunduk jutang yo bau Solomon ula ai no sakan ikas im Sheba ken bakani kala ra no se Ethiopia kidan ba ong ya kata kadika kontroversi bah kani nama hadin kitab Jeremiah ngintip syu ke sunduk jutang bat ki wan ra bon ki ki ong bakini ri sakata bat uni uyunok uyok sengau bakumno uniok kajing tengan kendai baik stang lada ulek ke Jerusalem namar utrai wong ba ngan ai haki yeng jonga bat hapok ki kenro jonga ya kajing pen ken mau ya ka kerteng vi ki sutu bakke ba lada ki kwa ya kajing tengan hakajing im jongki lada ki kwa ya kajing suk kadai stang lada ki lek ke yeng but uni uyunok day namar kata uwan sa Jerusalem namar uang ngalong tangu ding terkong ngano mentoi ngadon sa abak nagsim tarai ushim ya ka break ngadong nganlek but kan mau bet day namar kata bat iga kerdan udah dan udah syongru nganong pi ka Bible ka batai gen ba uni uyunok udah syongru nganong ya pi day haki kali ki berit ki beria udah syong haki ki kali kulai ken jongkis im ken jong Ethiopia udah one but udah leit syakani ke Jerusalem ba unyo ya ke jing tengan but ke Bible ke ong fina sutu kamdan kanono ke jing pensyai ke ba crowd like not napa ke Bible ke ong ba ki yunok hak to ke jaka ba blay ong ka dekat ke besan fina puli Isaya san bat henriu ke ong ba ke kerteng ke jong ki kan kam crowd ba ni ki kun senrang ba ki kun kan thai kabamot kini kila sangat baik hapadeng namar ki shinrang kim pediang shu namar kim long basai so shu ki kentai kim laban pediang namar kim dai ki kentai kila sakut haju bat yaki la ong lapan kerpang yaki lapan kerpang yaki nah ka benda kata bat ki shanya bha ki sim kita shanya bha yaki ni ki yunok ban yano ru ka history ka batai ya kata kabamot kini ke jingem jongki em la kendo ka kami ka bakha ka klet no yaki namar ka ong ba mungkin mau su nama ngakha konsenrang dum dei su jonga la klet yaki berkata ka dei ke Henry hakanono ka kamba ayam kila ba bakin trai ba baduni utrai ubat ya kata ka jingkan show namar belai umdan kon umdan mano unum tu ya kata ka jingkan show jong kas iem unle ayu ya ka spa ba unshim namar umdan mano show dai namar kata untrai hok ya ka kam but ushim ya ka break ban one ban namar belai usutu ba ka jingkerman ka dai stang la dalek sa Jerusalem ban mani yo belai ngakwa banong ipi wat ki badu jingkerman ublai ai ka jingkerman amen tak tengi so bangirong kum tu ding terkong umdan ai show tentang habang ngilai dua ye ki brio bagi pang ki tiap pang la pe ye ki kum ki ding terkong ki kop nas tak singiar singi le hari habang ngi dua ngi pen panah ye ka kerteng tra ngio i bakum no ki embiang da nama rau Jesu don jingkerman amen tentang yam te bio piru hakane ka por ho pim long kum yunok piong ngam dei kata ka dei kan re yo ka jinglong ye don pat snow be ye de bom sei so dan makan mau ye ka kerteng jong pi snow ye de kum dau ding terkong hakan ni kasing kadon ke jingkerman how Jesu don jingkerman mahar ka Bible ka batai ulah lek Jerusalem bitep ka jinge apat kalong kum ni ublay tu ulah tho langba man aya kata langba ui saya Henry kai ka bab sngau pala tengin apa biang dekat besan kong kumno Isaya san pun riu dekat besan namar kum ni wang utra ye ki yunok kiba sumari ke sabatan jonga bat kiba jet ya ke ban pen sobha ya nga kiba bat skamru ya ke jutang jonga ngan ai ki haka yeng jonga bat hapok ki kenro jonga ya ke jingkan mau la ong tu trai wong namar kini ki pen sobha ya nga ngan ai ki ya ke yeng handai ka basusi da puli nang kitab Leviticus ombet ya ki ya ka ban leit syaka temple
Uni uyunok ula leit se Jerusalem ya ka ban mani han ringala banong ya pi ka temple kanom sya ya kini banrong. Onom sya ya kini gay ka banrong. Namar kal daw jong jinglong jongki ni kentat ni e no nganong ya pi yo ka perthai ka long pop kan ngan nem yo ka ying jong jing syakri complain ya ki ya ka bakin pediang. Yo wan u briu ba chaing u pa klemsum sibnai wan jeseng hang ni Trai ngila ban persyong lang iu hajan. Tentang day mangi bakang ya kibriyo ta. Day mangi bakang. Namar balay. Ya kata ka jingtip jongi. Ha kata ka jingtip jong ka an ka bae. Wat klet pat ka jingay ay ka kam kraw ban ya ka an. Amen. Pidei nama kata ublay wang ha kitab Isaya namar balay wiya tu lupa wang kokon Israel pinsa long merau sa Babylon kibabon na pi pinsa sa penkelong you know. I know you blay klam dap. You Daniel, khlem dap, you Shadrach, Meshach, Abednego. Khlem dap te yaki. Hari jing sia kini man sadap bay makiro. Bau sim ula abang sanya. Kini kidai kata. But uni uduwan sa Jerusalem ya kaban mani ya ublay. Padai kata pinsa puli syakmat. Upuli kitab Isaya. Banamar bale ka kitab Isaya ka peni ya ka jing ai ka jomle kan mau. Kumno ka jingai ka pini kitab Isaya. Pina puli kitab Isaya pin lap be spang Hezekiah. Bo blay wong yu Hezekiah man sayap nok penbet ke yeng. Kanu wan pi kwa kum taw nong ya thu lupa wan thu lupa pi pot pi pang. Man sayap nok penbet nok ke yeng thok lupa nok ani ke yeng no be man thok ban lai klumar ki kon. Kata ka pisah thok lupa no. Pin lap no da wan tu no thu lupa. Ta ong be no thu lupa jung ki soj yu ne. Wisaya ubalait ba dia tu lupa kata. Ada kam sipang. Nama ubalai pada orang kali orang memen saem. Ubalai pak biang tapi ubalai biang. Dari ngata try dok abalai mentan lang sekarang orang. Yau siam mentan me pak biang. Fide kata. La baka jing bitar ka jong ubalai ka meding. Ada ka jing it ka jong uka kam kan rei bani kata ka jing meding. Amen. Dia kata kibobon kisah pulih bahaya kitab Isaya. Fi une ula puli ya kene ga bentata jong san pun riu kitab Isaya wang wat ya ki yunok don jingkerman kene ga de dekot na ga benta ki yunok badon jingkerman da amen ni haban so to fi kene ga de jingkerman baka ktin ga jong belai kai amen paru jisu batai pin se ya kendo nganong pi ka gospel menta ngi habialap ya ki pimla ban kan tat ya ki pi haban yalap Kidang kik mekik pa kilamwer ki ki konjiki wat bendo jingkerman ayaki yo jisu gan. Amen. But ka Bible ka batay hang ni. Kaktin ka jong blay ka batay hang ni. Une ulalay ya ka ban mani ha Jerusalem. But ka Bible ka ong. Di udang leit pai uda syong ha ka kali jong u. But udang pule yo Isaya unong ya tolupa. Nastunat aktin kasih ke tok baik kali deh. Ladam tip pulik tin parang tanong kali ayu mau da bolero ne, Scorpio ne, dam da kali da Morti ne, da ka Alto ne. Untip hanre usong ka kali. Bat haka to ka por banyok ani ka kali kulai. Ya chariot dei tang ki brio badan kerdan. Om la banyok baro. Wadu Jisu lek se Egypt song halore. Kada tapi. Nenam urung sa Jerusalem kumwe. Song hai. Ha kada tapi. Dei tang brio. Dei kata usong. Ha kata kekali jong bat upuli eu Isaya unang itu lupa. Start baru vi. Unang ban puli. Ha kata kapora menang puli em kabamot. Ko basta. Namar belai. Pinakan mau pindah puli. Ha ka kitab Daniel. Ha ka nong ka banang kong pindah puli yang tu. Bikitu lain ngon. Bat lem baru Daniel lah hikayat ki. Ya kata keciktin, haki jing puli, barok jong ke Babylon. Kitip haki ni. Bat udang puli ya kata. Umensim te ulah ong hau Philip, kilet hajan, tu snoro ha kene ke kali. Wong kumno? Takut barok kendai. Ong kilet. Ayo, sana sejan. Wong kumno? Snor. Ong kumno? Snor. Mdei rung no snor. Snor. Fing snor taktin parak ong join thyself. Kabamot ya snor bamen so tho ya ka ei ka ba pule.
Shua bapin ai ne ban bishar ya kibrio. Sung thu shua ya kita kibrio kan. Balai ki kupoi le ya kata. Pun sen ban shu tem ban shu kentaj ban shu eno kalong ka basuk ba. Hari ban yasno pidep kani ka don kamba kini kisi. Ngia kani ka perthai ka ba bon kam em ngim don por shu ban yasno. Nenam dai. Kam don por yu shu. Sno dei ka tangi bun sen ngi tangi ni dua yu we beli pitip ni ngi dua yu we ngim kwa ba pidi tho tang ngi hale pini thuri we namar pila araban kershani we. Amen. Kap perthai ka ba bun kam ka perthai balong marwai sudah menta. Hale try ong yasno. Ban uni ulasno ka Bible ka ong hadin ba ulasno ka om ne teu Philip ula pet shau bat ula yo sngo ba upuli ya u Isaya unang itu lupa bat ula ong me champang ya kata ka ba mela puli pinso pela bang ne u Philip pat udah nakali kulai ha u Philip dah kai tak kejat ulang pet ba bi tarai Philip Baulawan marek tapi ukam stat Philip bantu kulai. Kini kecakau nang ta udah leit ya kaban snok bat ban sengap. Ada fikwa ban job igi mensim gi bakordor. Nang sya ban sengap ro ya ke ai baki kidan. Nang baniu ngasi hikai kata ada fikwa ban selok brewem dei ke ba fikwa ban pi ban keren sengap sya ke ai baki ki keren. But dua ikat bagi dah keren tera ayah kajing start. Hari wat long pat tabayot hiak no. Namar kindon kin keren si kentah din kata pi ong kumno pi laklet. Ngim ju kloy dia ban sengap ya ki. Ngis ngong ngila ayah ki kalau biang ngidon kam ya kaban sengap ya ki. Namar babun sen tentang wat hak kajing syakri nganong fi babun sen juwan bet la ju melen bet banyo bet na pulpit ya kaktin. Dep. Na pulpit banyo bet ya kaktin. Hanroi kadon kapor. Ba pinum la banyo kadon kapor fi don ni kajing kli ki babun. Ba Bible ke batai hang ne. U Philip ukli ya u mesutho ikai ke ba me pule. Tu Philip ula pet so u bat ula yo ngong ba u pule nei. Saya. Pila cuma mentang pule ke no ke dekat. Pila ban batai nei balasot. Philip u hikai ngi ke ba yo. Super kat u Philip u dei betang bak kenjam mensim. Laya lam yang ado mensim. U yunok u pule adu ben klik lah me puli nai kum tu batayangan nai me puli deyam hari suto ya ke jingtip ke jong Philip udai tang u basajet haki brio hari ke jingtip ke jong ya ke tin jong blai usuto ba ya kata ka ba uyunok upuli dei nai saya babon ba le yalap kwa ban yalap kwa ban sakri blai da klip ka Bible nai kum tu deyam denam dai Pikan ni dikecingkai ke bakrau. Pi hapdeng ke revival ke bakrau. Kalau jahat Samaria. Hana don kampat ban suthit yala di hagak tien. Amen. Namar Lada ngak perkara dau Philip untip nai kini kadai. Lalai kumno terai. Ap nganda lek ciyeng. Nganda fuan yai pastor nganda kali pastor kata akti tok nai. Namar. Ngap berselok yu de beriu. Naite lapan pai man peniang melim bidon dak kali kulai peniang upatras umpat pai Jerusalem Yohanes pat pai Jerusalem ya ngin ya leit hakiken ban kali naki denem dai namar ade banong kumtan bi henry I know you blai bu Philip kutip na ai dei kata lada pi kwa ban yalap ya kaktin jong blai tip ya kaktin jong blai amen tip ya kai ong itu pramarjan tip ya kaktin jong blai. Hari man kapor ada pikwa ban tip kasi aingo kapor telang. Kita beliau. Por telang jelar ban yok tiap por basngap kaktin jong blai. Por liur teng. Dalam poin April Mei kum pastor asutu bun sen hap ai komedi hindian. Ban pejmat. Por telang kasi orang aingo. Aingo U Trai. Nomor pejmat beda kuat tiap kapor kuat tiap bakret junang yok tiap. But Philip usuto dia kata ngai mensim yang iwei piwe nai pej be pidai pastor nam dai nai pej be pidai mano handai pidam kam mantip ya kak tin jong blai amen namar balai be pidip la dan ba puli pinual ban keli pisuto ke ba pi puli okay pisuto pe kasna ne kenten wong ne
Tiu Philip ula pet habo la yo sngau bo pulih yo Isaya unai tho lupa bat ula ong me champagne ya ka ba me pulih wang kumno me champagne ya ka ba me pulih ukli ya kata namar babon nangiem langilong kumu Philip ba champagne langilong kumu Yunok kandangi pulih ka Bible pate pa Yunok upulih ka Bible tho ayu gane namar balai ka Bible ka ong hang ne hagar khot ka balai puwei ulaya thote kumno ngala lamda don unu uban yalam yanga kumno ngala ban sempang lamda don mano ubalaya lam yanga bat ula kerpat yu Philip banwan kiyo bat syong rengkat badu fitep Kibriu kin ngap ya ka ei ka pipi ya lap lamba ka jing sempang baki yo iya pi amen ong ya ban nga amen Kibriu kin ngap ya pi lada ki yo i ba pi sempang ya ka tin jong blai fitep badu blai am habo pabe ya no ban ayam wanum up wanum buteng leit wood namaru blai ong lada memra ya lap am nganum la ban lei nam ta jong o Dei nampak kata uang yo Jonah collection nanawe kadau kadai lada memlek cara nawe ngan hapan rat me kajing bitar jonga haki lada melalai do menyalap kajing bitar ken kelano sa kajing senai namarkin kelak pamon ublai lah tep lupa kan nawe kan kelak pamon hari upa te bandan balai tidak ublai lada jet lupa manu ban kelak pamon mendai mangab napi hari upa yang apa dia pi mengilong ke channel naga bentar ke jong ugen Amen. Dia kata Jisu ang pilong ke jingshai namar pidon bat ngau ubashai. Amen. Fikri kata te. But Philip hangani ke jakayam utip ya ke kitab Isaya. Aingo U Trai. Utip ya kata. Philip kani ke di kebentam kaba aingo ublai ujit dia ki brief ina perkhat. Hakikam ki apostol. Ya Stefan ubatip ya ke history na ibu Abraham wan. Mentapat yu Philip ujian ya kaban ai yau ni Yunok pad uang mesempang babun sen pi ong pastor ngaku ban yalam kadai sempang swapat ya kaktien amen namar balai pinum la ban sungso lano ban bano bariam ya pi haba pi sempang ya kaktien pitep kumno ya kaban jubah bro bat kumno ya kaban hikai Philip namar bau kot unu Yunok baru ukli yo Philip kata ke jing tho ka bau puli kalong kani kum kalang brot layalam no ya sya ke jing penyap bat kum ikon lang brot bas ngap jar ha kmat nongot shnyu jong i kum ta ang la ka sentor ha ka jing long rit jong ula shimno ya ke jing bishar jong han rei we penban ya tho ya ka jing kapa teng jong nabala shim no ya ka jing em jong na ka kandau wei ban ya tho ya ka jing kapa teng jong nan matep manu badai ne ban batai manum na ka jing kapa teng jong wei upule na kata na kitab Isaya namar balai tho shapang jong Jisu lada tho shapang Israel te borok tip kapateng nei no Abraham umi lambau Ishak Jacob atip te kata ade tip shapang ka jing kapateng jong ka Bible ka ong but usim ya kata ka jing usap jar but Philip ustang banyalam yang ni Yunok siap banyalap siapang jang Jisu balai uni Yunok perwapai se Jerusalem kadon ke jia ayu Jerusalem ke Bible ka batai hakalenong ka prahi hang tu bahas Jerusalem ka ongkum dengan pelit khot baneng kong ha kata ka sngi te kala jia ke jing pen stom ben bakrau ya ka balang ka bah Jerusalem tarai upoi se Jerusalem uyo i pakumno kile ben ya kita ki bangai hang to nganget udan ke singkeli balai kini kisale ben udan pon ki singkeli kai ka bajia
hang ni ke caka sulto namar udah turis udah turis ha Jerusalem ulai je kapan mana sakkan tanya kajing mana yo kajing kulmar wang balai ke kulmar kan ni lapatai ya ki badan kita ki beriu balong kumta trai panggil Kristen lapatai yang hane ka por pat khot ki Kristen ki beriu bagi kamadan lenti bau tau dai lenti musuh tu ke kajing mut jong ni ukulmar ya kata pada pek ke ni ka bacia long tik lu kum ti beriu wan jeseng mengkong mo ka jeseng ayu kum ni ngangai babon napi kulmar tentang ni walam kelung red ngecam drum pak ting ting kap cedin yo kap pangkhun tu sawak kan ni wow kulmar kan jeseng ka makumlong ni dong jeseng dia perkat baik tu basyong mau sulit chicken talawai amen ngitep kirwai kuwi ke chingwai la yang kren la ai ching pen pena kerku penwai lakut katakan ke jeseng iyo ni pak kulmar pastor song sabar bangai song sapo kulmar tak jeseng pastor wang ke bangai rung song sapo ila song sabar pat le YouTube re pastor sabar kulmar kata jeseng itu tahu tak jeseng ruai mano charman mano bayalam jeseng untep itu tahu dak doai ki kelon deh sumaman yo ngakelon nak bek ngalasai pisah mana kulmar kata pakar pi kecing kulmar kan uniu sol babek benye ka balang uniu sayang yalap kulmar rabi kata di kecing pelah U Trai ni babon mengingi kulmar denam deh ada sisen pat la yo pat U Trai am mentah pilih tu jeseng am barwai bikum tu basyong khop khlem tap kti syong ne yo mi kelah man pinong jisu suncar hang tu pedeng damar balai pila melihat dah nama su tu ke jis ladam dei pa pi U Trai am ni ban syong hang ni ka ben lai sau kan ta dai mo oh sengkai kam dai ka masuk namar pa U Trai ngagai mentali portelang ya le nyok kam klo shibim nyok caka song shu song sabar tekret palat kulmar dia mak kecing U Trai ta kau wei ke dia angu yo blai kan ma wen teng ngi perkat na bangin yo jing penem yo kam don jing penem hang ta yo ngi yo ke jing penem ha ka jaka bangim poi perkat udan ha Jerusalem em kadi kan nong ba ka ba kraw kan nong ba ka ba kraw ka ba la sha job la bun sen de ki ba bun gem dei ki ju ki ba la long trai ha de ki wei kadi ka kanan kadi kum ta ba shwa kum ta am ta ki job ki wei anyway kadi ka jaka ba kum ta ba bun ro ki ba leit ka Jerusalem ba kwa ba pet hari yo ka jing penem gam don ne hang ta namar balai uni ulai jak tu kham don ba priang so bahaya kulmar ki kini ki bre u kwa ban tep balai yu upule nang kitab Isaya bat nganget ro kam dei ka ba jiaran khat ka ba upule nang ta fitem teng ngasi kendu ik te ki bre ban ngasi ong ablai metep lupa tentang kau pila ban play dari Bible kum tu pio be tik kebakaran Jepang jompi denam dai na tik kebawan rabe kebapi terang pio ibe hang tu itu kebatho hang ni ke ceka uyo ban pule be tik ya kan ni kebanta ngangai kedon ke jingki ne Jisu babon ki breu ki empat itu Jisu menu ban penito Jisu wat bak ne kejela kalde kejela Kristen ringi haban penito U Trai namar babon kempat itu U Trai ki babon kempat itu pat itu U Trai tentang dong bleu dan ka plan ta jong pingi perkasa bleu ta plan ta jongi denam dai ngim su to namar blengi mi to ta bat ong pidi Kristen yes ngade Kristen ngal culik ceseng arsin cisnam Bat man bakwan ada lah pelama ke yang mana? Bat kan mau kan ikawai. Ke ke bau bleu lah ayah fi. Wanum de tat ya kita. Bat kan ika pertai. Amen. Ke gift ke bau bleu lah ayah fi. Wat leit de tat. Hang ni slam ya fi ya jam kinan babon bawan terwai fi. Bat kan mau bet.
Gikwa tit ya kata bangim dan lajong. Kum pastor ngi sayok bah dua lam pastor ni ka keti ke chong darap duai ngapo keti ya ki briu kit kelon. Kit here was. Teng ngi kwa long Spiderman, Superman ngimtip ngi kwa long ayo. Ngim sutu tai kata. Lada Mawlong kum tang ngin yang niat ngin pen kelon. Kan mau wanum kwa ya ka bor. Kwa ya ka jing syakri. Amen. Bat ka Bible ka batay hang ni. Une Philip uai ka gospel. Uai u sepang Jesu. Damar belai une. Ulai ke Jerusalem ka khlem pediang yau. Hanre ka risiap ka ai gospel yau. Nama ka Bible ka batay ka ong ka ka reclaw, okay? Ka reclaw mo risiap kam dai mo bod bundien ku mangingin perkat. Reclaw ka mo risiap ka Jerusalem ka babiang lot khlem yo. Ha risiap u yo yaga kden. Amen. Babon ba kibreo. Ha kapor basok kim jukwa man sngap. Ha por jing kan mawan pe tang yaga kden jong blai. Por dan sok ngine pe big boss. Ngine pe football. Pe ISL, pe kita baro. Dalapang pelit tang pastor bantai pi. Namar bayu bapang. Bốn ba kêu ta, bắt ngang mà phí rồi một sợi lòng nghe cùng ta, đấy là, nông con ta, pet kita pet đi gitu gitu, kemana em sợi surat remote misalnya Potternet kita hay em, kita apa surat tapi dalam apa prabujil ai Potternet, kimi long ai bay Potternet kikon kiong em, ini pet nak ada kiway, haru apa surat, namar balai yakni, nama kikon samla kim kuat ban pet kata nama dan jingge. Tang sulaya lait samlapan. Pastor. Nasusia. Yo. Dai kita ka gospel kita tengah siong kadai nam taki bapak download. Hadapat pai download pat kan mau ira. Nama tang subiang dai la dia. Bible bata ngam kran teng kwe la jong ro Shillong kon tai ta. Hadu pada sutu kadon ka jingmong kadon ka jingfil ha ka jingem sutu ngadon kamu nong penpas. Dia kata ngah film metrik, U Trai pun pas yang ngah menganyo cengem. Pada Bible kebatai hak ni kerja kau film, usdang banai. Taradon napi man keli sepangun Jesu, pilak banai nem. Nganam keli kan usdam calon Kristen. Taradon man keli, who is Jesus? Pinongum no. Mano badai Jesu. Hakai saya mana bau pulih, wang umdan batep ya kata kajing stang. Ngitip nem man ba ai ya ka gospel. Kaba so si babon nang ngim long kom film. Namar ngim tebi ai batho apa ka Bible. Te kumno ngin yalap yau tau trai trong ka Bible kai. Bun sin ngi kwa ban ya do man siem klam de tepat ya ka ktien. Nga perkat u Philip la do long ba ya do man siem em u yo sngo ba uni u yunok u puli ya kani un jubab ayu. Namar bu tem Ustang man batai sepang Jesu. Pada Bible ke ong. Anda kumta. Philip ula ang la ka sentur. Bat da ka basdang. Na kani ka jingtho ula yalap ha u ya u Jesu. Sedang ne? Na ka jingtho bad yalap you? Ya Jesu. Sedang man yalap ya u Jesu. But uai ya u Jesu. Maka Bible kong tikat baki nang leit hakata ka lenti kele ya poi hakawai ka te utau yunok ula ong hakmi ka kay ban pep ban baptis yang te Philip ula ong lada menget nalaga donor baro mela ula ya tho bat ula ong nganget bau Jesus Christ ulong ukon ublay te ula hukum man sange ya ka kali bat kile le hiar baro arngot syakata ka u Philip bat uta u yunok de bat ula pen baptis ya bat te haba kile wan kiyo no na kata ko u mensem U Trai ula ra no yo Philip bat uta yunok syam la yo isu ya na ba ulang leit hakalenti jong u dakabakmen hanre u Philip la shem ha astas te kat ba udang yad lang ba ula yalap ya ka gospel hakishnong baro hadu ba udala poi sa kasaria fi hangnya pindi yu Philip
Usyang ang tam perkat mapi kata kajing yalap uang la ka sentur. Na ka jing tho ban yalap yu Jisu. Yalap yu Jisu bala tho hang ne. Wat yalap yu Jisu bala ong pureskam. Dai kata ngas dang man hikai hang ne ka jaka. Kisngi jong ki jing le niam Kristan. Namar belai babon sen ngi yalap yu Jisu bamdan nang ne na po ka Bible. Ngi yalap yu Jisu bala yatu khana pureskam pateng la pateng yangi. Yu Jisu la kha sam kulai. Habawat po Bible yo iru we ru kulai. Tata la kulmar hai tau Jisu. Hei la kha. Batai be kanungot ki rustat wan laingot. Da pule Bible kam tok yang rustat bawan. Kulmar ya kata. Dia kata yalap ya kai pe Philip ngan pulip yang ni por khalai pesan ko onda kumta u Philip ula ang la ka suntur bat ula stang na kane ka jing tho ong lang bat nga na kane ka jing tho wat yalap yu Jisu balai to khana purskam yalap yu Jisu bala tho na kane ka jing tho amen amen wat nget yu to Jisu ba khlam sham la tho ang ni ngay yêu tàu Giêsu và la thọ cho phang trong u hàng nè, amen. U Philip u stang ban keren ban ang la ka sentur na ka jing tho la da kam pat dan ka ni ka jing tho ha ka sentur jong pi dei nama kata ka tin ka jong blai ka ong na kitab Joshua lonong ka banang kong de khot ba pra wat ai ba ka ni ka kitab ka hukum kan jano na ka sentur jong me hari meni perkat ya kasenias ni kenang ba menyo sumar ban le katkum ya barok bala tho haka na ba kumta men roy halaka lenti bat kumta men man bha ada fi kwa ban roy fi kwa ban man bha ang la ka sentur katkum ka jing tho amen wat le ya thu khana ya ka experience la jong ke ka ba fi ngo wi la jong han ya thu ke ba tho ka tien ka jong blai amen. What itu kena ke? Experience lejong. Ngakadon kijing pelaga bau try ulelek kambak am juplara. Nama anda pelaga kata am babon ki kena skul kinum kena kot shu yang ngalek lang balai pastor. Kalau kum juru hak jinget ada pisu tu ka jinget jong PM pila ban le lot ki baro. Amen. Kalau kabala you tahu bangai. Piu ni Philip am kham ting ni dei mano ka kali ayu bau shong u ang la sentur namar ba utip ya kaktien. Lara pitip ya kaktien ke jong blai am pinung pet uni ubredon kerdan you pinget ya ka jing tip ke jong pi ya ne kaktien. Amen. Namar pim lai kran ya u sapang ka kam ke jong u. Pilai kran ya u namar ya kai ke ba pi pitip ya kaktien ke jong blai. Amen. Dei kata long ki nong ya lap ya kaktien ke jong blai wat long nong batai ya ka business jong ki wei. Namar pi pim dei nong le business. Amen. Namar wat kwa ban long no hikai hal hakikam baro long no hikai jong kaktien. Pada bau Philip uang lah kesentur ayam, ngengek, uni you nak sus ngapai, wow, keren you ni, kayak kata, namar balai Philip, ngasutur kini kata, namar uang se Jerusalem ban yo balai, dan ba ayo, hanu yo man yo balai, hagari siap, hai, hagari siap. Na bangi mut yang ngimyo, yang ngiyo nak jaka bangi klemut. Uniu yo nok, yo ba, ki ong bodeu ding terkong, we, ding terkong. Ubang mentoy saya kakren kata. Uyo, uang bat kai ka bakang yang amenta, bangan lek sakani ko Nama ka jing alap, klem ka jing penbaptis, kam dei ka jing alap pura. Kan mau bet, ka jing alap khlem ka jing kha arsin ha ka jing pen baptis kam dai ka jing la pura bat wang ni kai ba khang u khamong Philip leit pen baptis kam jing pen baptis kam dai ban pen bor da ki sakri ka jong blai ka dai ban su thu na kita ki ba priang U Trai dei kata wang dala dia kai ka ban khang yang amanta man lek chang ni ko ge nga kloi bangan lek but identify la jong bangan pyniasyriem la je bat ka jing yap ka jing tap bat ka jing mi pat ken ka jong Trai. But ulet syakata. But hadin jong kata tip syuk
Kaya ka baca, nama raya lam no Philip. Henry ki babon ki ong ya kini ka we ka benta. Lada pipoi hapo Ethiopia nang Sudan menta ba ong kita kiba hapo Afrika kani ka bahap menta hapo kontinen Afrika kani. Lada pilet kani ka North Africa pilap ya kani ka we. Ki ong bet uday uni ubara ya ka gospel syangi. Kasim sheba kara ya ka hukum. Uni ura ya ujiso. Langba bo pediang ya lade. But ka Bible ka ngapa kasuk tenaman pulis pang jong ni uni you know syam la yo isu ya you Philip hari ka Bible ka batai ka uni you know padam udap da ka bakmen okay ulai jak tak lenti da ka ba kemen gan but ki babon ki ong bo de uni brio Kiong ba uni udah father of evangelist hapo Ethiopia. Udah uni uai ya ke gospel pat ha Ethiopia. Badai ke Sudan bat kiwe kiri mentang tu. Uni ulai ban ra ya kata ke gospel. Dai shu tang ba utrai kamu yunak jong kesim. Hari menta utrai senan hapo jong usim kisim kan. Badu ya lap. Fitep. Kani kede kecing per. Kecing long Kristan kabasobang nga dekene habang nga ngayo ngam hundang mangayo ngakwa banay kiway amen uni uyo udakan cikman ula ya jakalenti namar balay ula sukto ya kay gabapule yano bapule hey Jerusalem gi klam sukto suto bad uyalap ya kata namar syaba una yalap upenrit ya lade sya kajing penbaptis namar balay wang ladang pyniasyriem bad uni kumno ngan yalap syapang jong uni Dia kata ulai cakap jing penbaptis. Dia kata upol utho asti Shillong rum hak jing penbaptis ngi pyniasyriem ya kajing yap ya kajing tep pada kajing mipat hak lenong ke benrio. Pyniasyriem ya lade baru tera. Dia kata yodon nang niro lada pi nganget yu Jisu pimpat pendep kajing baptis pendep no. Wanum pej ong bak kriat tan ba ayu tan namar belai pilai ban pyniasyriem ya lade bar kajing yap kajing tep pada kajing mipat kajing tera geng. Lada khlem pyniasyriem baru try kumno phin leit bandon hak iing ke jong try. The Bible batai ni Philip uyalam ada pin baptis ulang ngate la leit pidang yat. Ula leit no nang ta. But say Philip leit uyalam namar umla man set. Umla man set. Si sen pidan baru try pin umla man set. Namar badai Philip uladap. Dah ka ketien. Ulait ban aya ka ketien. Kacing kli yang ni ngi dap na yam. Philip kalalong yunok nam tau try. Mau Jisu ang don lai jat ki yunok. Lai jat. Kaba nungkong de ha kacing ka. Kaba at de benunur pelong. Kaba lai bajit hi. Ngi kalalong na em ki balai ken. Manong try yang aban em de nam ta jome. Kredit yang larangam ayah ke gospel. Compare langapang. Harangan ya lap ya me. Compare haka yeng jong aka ayu nganom sange ya gaban play ya me. Namar ka tao de ka jing khot ka jong trai yang apa dia pi.